Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, orang dari ya, aya nasi padang 2 bungkus, terus lalabana rebusan daun singkong, ya aya lodeh nangka, ayam bakar, kerupuk, bonteng. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Langsung disantap ya guys. Yuk, nasi padangnya mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Hmm. Hmm. Bayam bakaran guys. Hmm.
cocok guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.